mateka y'isi hari ijwi ry'indege ryumvikana nk'ikirango cy'ubwoba kurusha uko ryumvikanaga nk'iterambere mu gihe cya koridoro. Isi yose yari imeze nk'iri ku murongo w'urupfu n'ubuzima, aho igihugu kimwe cyose cyari gifite imbaraga zishobora gusenya ibindi mu kanya gato. Ntabwo byari intambara y'amasasu gusa, ahubwo yari intambara y'ubwenge, ikoranabuhanga, icyarimwe n'ubushobozi bwo gutinyisha gutangiza intambara ku bindi bihugu. Kenshi mu kirere kiba cyuzuyemo ubwiru n'ubwoba. Igihe icyo ari cyo cyose kiba cyitezwe indege nini zitwara ibisasu bya nucleaire ziba zisa nk'inyamaswa z'icyuma zitegereje guhabwa itegeko rimwe gusa: kurasa. Tupolev Tu-160 nubwo yagendaga buhoro yari ifite intera ndende ku buryo yashoboraga kugera kure cyane, igasiga inyuma ivuye umwuka w'iterabwoba. Ku rundi ruhande, indege za B-52 Stratofortress yo muri Amerika yari nk'umurinzi uhoraho w'ikirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishobora kuguma mu kirere kirekire igenduranya n'izindi ku buryo buri gihe hari iri maso. Gusa amateka ntiyigeze abura guhindagurika mu buryo butunguranye. Mu gihe cya Cuban Missile Crisis, isi yegereye cyane urwobo rwa kirimbuzi kurusha indi nshuro yose haba harigeze kubaho ubwoba bushingiye kuri kirimbuzi. Nubwo byagaragaye ko nubwo ibihugu byombi byari bifite imbaraga zidasanzwe, hari abakiri inyuma nk'uko indege ya Tu-160 y'Abarusiya itashoboraga kongerwa benzine mu kirere, bigatuma igarukira mu ntera ngufu ugereranyije n'indege z'Abanyamerika zari ziriho muri iyo myaka. Icyo gihe nubwo hatangiye isiganwa ridasanzwe ryo kubaka ibikoresho bitagaragara ku maso ya radari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazanye indege nka Lockheed F-117 Nighthawk na B-Sprit bomba zashoboraga kwinjira mu mwijima w'ikirere zitabonetse kuri radari y'umwanzi. Mu gusubiza, Uburusiya bwazanye igihangange mu kirere Tupolev Tu-160 izwi nk'inyange y'umweru. Indege ifite ubwiza n'ububasha bujya gusa n'ubw'inkuru y'imamo, ariko ahanini ishingiye ku kuri k'ubuhanga bwa muntu mu mateka y'ikiremwa muntu. Hagati aho, Tupolev Tu-22M yakomeje kumenyekana nk'intwaro yihariye yo kurwanya ubwato bunini. Ifite ubushobozi bwo guhindura amabara yayo bitewe n'umuvuduko nk'inyoni ihindura imiterere n'umuvuduko iwongera inawugabanya, ndetse inahindura ibyerekezo mu bihe bya nyabyo byo guhiga. Gusa nyuma y'izi ndege zose, nyuma y'urusaku rwa moteri n'umuvuduko urenze uwijwe, hari ukuri kutavugwaho rumwe na benshi: intambara ya nucleaire nta n'umwe wayitsinda. Iyo igisasu gituritse habaho nuclear fallout, umukungugu wica ucecetse, urushorongo umwe kuri umwe, ingaruka zikurikiraho zikabarirwa mu myaka, ugakwirakwira mu kirere ugasanga n'utarigeze ugira uruhare muri iyo ntambara. Umuyaga by'ako kanya uhita uba umujyanama n'umufatanyabikorwa w'urupfu, ugakwirakwiza uburozi ku migabane yose, ugatuma imbibi z'ibihugu zitakaza agaciro. Ubwo ugira ngo inkuru yacu sayitangirira aho isi yubatse ku bwoba, ku buhanga no ku cyizere gike cy'uko ejo hazaza hadashobora kubaho. Iyi si nta indege zitari igikoresho gusa cy'intambara, ahubwo ari ikimenyetso cy'icyo umuntu ashoboye kubaka n'icyo ashoboye gusenya. Iyo ukaba intangiriro y'urugendo rurerure mu mateka y'ibanga n'imbaraga z'ibihugu bikomeye mu isi, aho buri jwi ryo mu kirere rishobora kuba inkuru itarigeze ivugwa. Bikaba ari nabyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cya none. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Gusa mbere yo gukomeza, niba wishimira cyangwa ukunda ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi, kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikaze. Mu gihe cy'intambara yiswe coldwar, indege zitwara ibisasu bya nucleaire z'Abasoviyete zari z'ingenzi cyane Tupolev Tu-160 na Tupolev Tu-22M. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zifite indege zikomeye nka B-52 Stratofortress zashoboraga kuguma mu kirere igihe kirekire cyane zisimburana, ku buryo hari zahoraga ziri mu kirere hafi amasaha 28 z'umunsi. Gusa mu gihe cya Cuban Missile Crisis, indege y'Abasoviyete Tu-160 yagombaga gusubira inyuma kubera itari ifite ubushobozi bwo kongerwamo benzine iri mu kirere, mu kizwi nka aerial refueling, bityo ikagira urugendo rugufi ugereranyije n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihe. Ibi byateye isiganwa rikomeye ry'intwaro arms race hagati y'ibi bihugu byombi, ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise itangira gukora indege zigezweho zitagaragaraga ku buryo bworoshye kuri radar strength, zirimo nka Lockheed F-117 Nighthawk, B-1 Lancer na B-Sprit bombers. Indege zari umwami mu kirere cy'intambara hirya no hino mu isi muri ibyo bihe. Mu gusubiza, Uburusiya bwakoze indege ikomeye cyane yitwa Tupolev Tu-160 izwi nka White Swan, inyange y'umweru. Iyi ni imwe mu ndege nini cyane kandi yihuta kurusha izindi, supersonic,
ishobora gutwara misile za nikirani nyinshi kandi cyane. Indege ya Tu-22M yifite amabara ashobora guhindura imiterere variable sweep swing, bisobanura ko ashobora gufunguka igihe uguruka buhoro kugira ngo yitwarwe neza mu kirere, cyangwa agafungwa igihe ari kugendera ku muvuduko munini cyane supersonic kugira ngo igabanye umwuka uyibangamira aerodynamic resistance. Ikaba ifite moteri ebyiri zikomeye afterburning turbojet zituma igera ku ntera igera kuri kilometero 7,000 idashyizwemo benzine yongewemo. Kubera iyo ntera idahagije, Uburusiya bwakoze Tu-160 ishobora kugera ku birometero 12,000. Izi ndege zombi zo mu kirere zikaba zigiranwa n'umugabekazi mu bwami bw'intambara zo mu kirere. Tu-160 ifite moteri enye zikomeye cyane turbofan engines, kandi ishobora kuguruka ku muvuduko ugera kuri Mach 2 inshuro 2 z'umuvuduko w'ijwi. Ifite ubushobozi bwo gutwara misile za nucleaire nka Kh-55 missile mu gice cyayo cy'imbere, hamwe n'izindi misile ngufi nka Kh-15 missile. Muri rusange ikaba ishobora gutwara misile zigera kuri 14 icyarimwe. Ku rundi ruhande tuhasanga Tu-95 nubwo igenda buhoro, igenda intera ndende cyane ikagera ku kilometero 15,000. Ishobora gutwara misile nka Kh-101 missile ishobora kugera kure cyane kandi igatera igisasu gisanzwe cyangwa icya nucleaire. Tu-22M izwi cyane nk'ubwicanyi w'ubwato bunini carrier killer, kuko ishobora kurasa ubwato bw'intambara bunini cyane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aircraft carrier. Ibi ikabikora ikoresheje misile zihuta cyane nka Kh-47M2 Kinizihor zo mu bwoko bwa Hypersonic, bisobanura ikintu kigenda ku muvuduko urenze inshuro 5 z'umuvuduko w'ijwi Mach 5+. Izi ni misile zihuta cyane kandi zigoye cyane guhagarikwa n'ubwirinzi bwa radari cyangwa misile zirinda ikirere air defense system, kabone n'ubwo bwirinzi bwaba bwayibonye. Iyo misile ya Kinizihor ishobora kwinjira mu bwirinzi bw'ubwato bw'Abanyamerika icyarimwe, ikaba inashoboye no kwangiza ibikorwa remezo byabwo. Ibi akaba aribyo bituma Tu-22M yihabwa izina rya carrier killer. Mu buryo busanzwe izi ndege eshatu no kuvuga Tu-22M, Tu-95 na Tu-160 zikaba zishobora gukorana mu ntambara. Tu-22 ishobora gutangiza ibitero isenya ubwato cyangwa ibikoresho bikomeye by'umwanzi. Tu-95 ifasha mu kuyobora ibikorwa no kurasa ibice bidakomeye cyane nk'imiyoboro y'itumanaho. Naho Tu-160 igasoza irasa misile za kure zigendera hasi low altitude kugira ngo zitagaragara kuri radari. Iyo igisasu cya nucleaire gituritse habaho nuclear fallout. Ibi bisobanura umukungugu n'ibice byangirika radioactive particles bivuka nyuma y'iturika ridasanzwe ry'igisasu cya kirimbuzi, bikazamuka mu kirere hanyuma bikagwa hasi bigakwirakwira hose. Ibi bishobora kwangiza ubuzima bwa muntu, ibimera n'ibinyabuzima igihe kirekire cyane kubera uburozi bwa radiation cyangwa imirasire yangiza. Iyo habaye iturika rya nucleaire, wa mukungugu w'uburozi nuclear dust ushobora gukwirakwira mu ntera nini cyane mu bizwi nka radius, ugakwira mu kirere ugana mu mpande zose, ndetse ushobora gukwirakwira ugana mu kirere cyawe uteye ndetse n'abaturage bacyo. Ibi biterwa n'uko umukungugu buri mu duce dufite imirasire yangiza radiation ishobora kugenda itwarwa n'umuyaga wind current ugakwira kure cyane y'imbibi z'aho igisasu cya nucleaire cyatewe. Iyo iturika ribereye mu kirere meteor explosion, uwo mukungugu ushobora gukwirakwira mu bice byinshi by'isi nko mu Burayi, Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'ahandi henshi muri Aziya. Ibi bituma habaho ikibazo gikomeye cyane aho nta muntu ubutsinze Nobel wins, kuko ingaruka zigera ku bantu benshi harimo n'abatangije igitero ubwabo. Ibi byose byerekana ko intwaro za nucleaire zifite ingaruka zikomeye cyane ku isi yose, si ku gihugu kimwe gusa. Mu gihe cyakoreshwa hakangizwa ubuzima bw'abantu, ibidukikije n'ahazaza h'isi yose muri rusange. Mu gusoza muri iki kiganiro twinjiye mu mizi y'amateka n'intambara za gisirikare. Ukuri kugomba kugaruka ku ijwi rituje ariko rikomeye, uko ikoranabuhanga ryazamutse n'uko ubushobozi bwo kwangiza isi bwiyongereye umunsi ku munsi. Ibyari intangiriro y'isiganwa ry'intwaro mu gihe cya Cold War byahindutse umurage uremereye isi gifite n'uyu munsi. Umurage w'indege ziguruka kure, misile zihuta kurusha ijwi n'ubwenge bwa muntu bushobora gusenya icyarimwe. Indege nka Tupolev Tu-160, Tupolev Tu-95 na Tupolev Tu-22M si ibikoresho bya gisirikare gusa, n'ibimenyetso by'ubushobozi bw'igihugu bukubiye mu bushakashatsi, mu bukungu no mu guhangana kutagaragara. Ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zubatse izindi ndege z'ubushobozi nka B-52 Stratofortress cyangwa izo mu bwiru bwa strength nka B-Sprit bomber, zigaragaza uburyo isi ikomeje kugendera ku murongo muto uri hagati y'umutekano n'akaga. Gusa inkuru nyayo itangira ibi bikoresho bihagarara. Nta ndege n'imwe igaruka idafite ubutumwa, kandi ubutumwa bwazo bwari bumwe: ntimukadutere kuko natwe dushobora kubasenya. Yakaba ari nawe filozofi yiswe mutual assured destruction.
amahoro yubakiye ku bwoba bwo kurimbuka ku mpande zombi, ni amahoro atuye inyuma y'ikirere gishobora kumeneka igihe icyo ari cyo cyose. Mu bitekerezo by'umwanditsi ibi bisa n'inkuru y'umuntu wubatse inzu nziza cyane hejuru y'ikirunga gituje, abagituye hejuru no ku mpande bagikoreramo ubuzima busanzwe, ariko buri umwe wese azi ko munsi yacyo hari imbaraga zishobora guturika igihe icyo ari cyo cyose. Ubwo ari nako isi imeze kuva ibihugu bikomeye byatangira gukoresha no gutinyisha intwaro za nucleaire. Iyo tuvuga ku ngaruka ntitwibagirwa ko nyuma y'iturika rya nucleaire fallout itarangirira ku gihugu cyatowe gusa, ahubwo igera no ku batarigeze bamenya impamvu y'intambara. Umuyaga ugahinduka umunyamakuru utagira aho ubogamira, ugatwara uburozi bugabiza isi yose. Aha akaba ari naho bigaragarira neza ko iyi ntambara imbibi z'ibihugu zigarukira ku bitekerezo gusa atari ukuri. Nubwo imyaka ishize kandi Cuban Missile Crisis yarangiye itabaye intambara, isomo ryayo riracyahari. Isi ishobora kwegera ku mpera yayo mu kanya gato bitewe n'icyemezo kimwe cyangwa ikosa rimwe rito. Ibi bituma buri gihugu gikomeza gushora imari mu ikoranabuhanga rya gisirikare, ariko nanone bigatuma hakomeza ibiganiro byo kugabanya izo ntwaro za kirimbuzi. Ngayo nguko icyegeranyo cy'uyu munsi nta kirangiriye, ariko amateka yaracyakomeza kwandikwa mu ibanga ry'intambara zo mu kirere. Intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi, indege zigezweho, ikoranabuhanga, byose bikomeje gushushanya intambara y'ejo hazaza, aho isi yubakiye ku bwoba n'icyizere kidafite aho gishingiye. Buri gihe tubashimira kubana natwe mu biganiro dutegura umunsi ku munsi. Niba wakunze iki kiganiro siga igitekerezo cyawe muri komenti. Cy'amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ugukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Naho ubutaha, bye bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera ko uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21, cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.